Yes, igitondo cyiza twongeye kubasuhuza tubaha ikaze mu mwese tubana hano kuri News Lab TV ndetse no kuri FK TV News. Reka tubifurize kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka. Ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 8 Werurwe 2026. Nemyemerere dusangira impamba amakuru azindutse avugwa mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere, muri Afurika ndetse no hakurya inyanja ngari. Turibanda cyane ku myanzuro yagarutsweho mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ni inama yabereye hariya mu gihugu cya Tanzania yibanze kuri byinshi bitandukanye. Turebera hamwe rero ingingo z'ingenzi mu byibanzweho, tunarebera hamwe mu buryo burambuye uko Perezida Museveni yatangiye kuyobora EAC. Yasabye ibihugu bigize uyu muryango ikintu gikomeye, ndakibabwiraho 5 yahererekanyije ububasha na Perezida William Ruto cy'igihe ni Perezida w'igihugu cya Kenya. Hanyuma ariko yitwa Stephen Patrick Mbudi yahawe inshingano zikomeye muri uyu muryango. Uyu ni muntu ki yahawe izi nshingano? Ndabibabwiraho 5 ku kandi mbabwire ko kandi ibihugu bya EAC byasabwe ikintu gikomeye bigomba kujya bikora nk'inshingano. Turaje tubigarukeho. Hanyuma ingabo za Kongo zongeye kugaba ibitero bitunguranye mu bice bya Mushaki ni muri teritwari ya Masisi. AFC M23 yafashe uduce tw'ingenzi two muri Mwenga ni muri Kivu y'Amajyepfo. Turabikomozaho. Perezida Kagame yongeye gutanga impuruza ku mikoranire ikomeje hagati ya Kinshasa ndetse n'umuhungu wa Perezida Habyarimana n'uwahoze ari Perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma na FDLR igizwe ahanini n'abasize bahikuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma turakomoza ku cyakorwa mbere yuko FDLR isenywa, dore ko gusenya FDLR ariyo ngingo yibanze cyangwa se igarukwa mu mpapuro zitandukanye zivuga ku masezerano u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinye. Gusenya FDLR biza imbere yo gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka. Turabikomozaho. Hanyuma rero andi makuru tuza kuba twibandaho cyane araturuka ikatanga, naho ngo havutse umutwe urwanya ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Tshisekedi. Turabikomozaho. Hanyuma rero mu by'ukuri turebera hamwe n'andi makuru agezweho mu karere. Ibihugu bikomeye ku isi byategetse ko imirwano ihagarara burundu mu burasirazuba bwa Kongo. Ndabwira ko mu gihugu cya Kenya umwuzure wahitanye abatari bake. Turabikomozaho. Habayeho rero no gukomwa mu nkokora kw'ingendo z'indege. Turabiva imuzini muzingo. I Burundi leta yavuze ku bujura bw'imyanya y'ibanga y'abagabo ndetse n'amabere y'abagore bwacigikwa muri iki gihugu. Ese bimeze bite? Hanyuma turagaruka turebera hamwe amakuru ari kuvugwa hanze ya Afurika. Byamenyekanye ko Uburusiya bushobora kuba buri gufasha Irani. Turebera hamwe rero ibyo bufasha Uburusiya buri guha Irani muri intambara ihanganye na Israel ndetse na Amerika. Amerika yagurishije intwaro Israel zifite agaciro ka miliyoni 151 z'amadolari y'Amerika. Hanyuma ndanabwira ko Irani yarashe imwe muri radari z'ingenzi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niziherereye he? Ndabwira ko Trump yiteguye cyangwa se yateguje ibindi bitero bikaze kuri Irani, ibishobora gukurura intambara ishobora kwaguka ikaba mpuzamahanga. Reka rero tubigarukeho 5 Reka mbaye ikaze nanabibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri News Lab TV ndetse no kuri FK TV News. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi ibindi nta kindi usabwa uretse kubiduharira. Reka duhere ku myanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. No muryango mugari rero ubarizwamo n'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo kiri muri uyu muryango, ariko kikagira mu by'ukuri n'uburyo kibarizwa mu bihugu bigize umuryango wa SADC. Perezida Museveni ni Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yatangiye kuyobora uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Yasabye ibihugu biwugize kunga ubumwe kugira ngo bigere ku iterambere byifuza. Museveni yahawe iyi nshingano kuri wa 7 Werurwe cyangwa se kuri uyu wa 6 tariki 7 Werurwe 2026 ubwo iyarusha muri Tanzania habaga inama y'abakuru b'ibihugu byo muri East African Community ndetse n'abahagarariye. Uyu mukuru w'igihugu yasabye
yasabye ko ibihugu bya EAC byihuza mu rwego rwa politike, agaragaza ko aribwo bizagira ubwirinzi bukomeye ku buryo nta mwanzi ushobora kubihungabanya ndetse n'ubukungu butajegajega. Kubumva ko kunga ubumwe kwa EAC ari ubushake bwabo, Museveni yagaragaje ko bakabaye babifata nk'itegeko kuko kutabikora bituma ibihugu bigize uyu muryango bijya kure y'amahirwe y'iterambere burundu. Agira ati bamwe bumva ko kunga ubumwe ari ubushake, uko bitekereza iteka numva ko ari ngombwa kunga ubumwe cyangwa se tukisanga twarasigaye inyuma burundu. Museveni yagaragaje ko kubera imbaraga zo kwishyira hamwe, umusaruro mbumbe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wageze kuri miliyari 31.8 z'amadolari, mu gihe iya Afurika yose ari miliyari 300,600,000. Yasobanuye ko impamvu ubukungu bw'ibihugu bya Afurika buri hasi ugereranyije n'ibindi bihugu nka Amerika, Ubushinwa, Ubuhinde na Korea y'Epfo, garuka abanyafurika badahuza nubwo byitwa ko babonye ubwigenge mu myaka myinshi ishize. Uyu mukuru w'igihugu yasabye ibihugu bya Afurika ko byagira ubumwe buvanze n'ubwigenge, bikita ku bufatanye mu iterambere ry'ubukungu binyuze mu koroshya ubucuruzi kugira ngo bigere ku rwego nk'urw'Amerika n'ibindi bihugu byagezeho. Perezida Yoweri Museveni yasimbuye Dr. William Samuel Ruto ku buyobozi bwa EAC. Biteganyijwe ko azamara muri iyi nshingano umwaka umwe asimbure n'uwo mu kindi gihugu nk'uko amategeko agenga uyu muryango abiteganya. Perezida Museveni rero yasimbuye William Ruto, amenyesha ibihugu bya EAC ko kunga ubumwe bikwiye kuba byakorwa, akaba nabyo byatuma mu by'ukuri habaho iterambere no kwizera umutekano mu buryo burambye. Ibihugu bya EAC kandi ngo bizajya bitanga imisanzu hashingiwe ku bushobozi bifite. Nuko ngo umusanzu u Rwanda ruzatanga ntabwo ari ihame ngo ungane n'uwo igihugu cya Kongo kizatanga, kuko muri inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC bafashe umwanzuro wo gukuraho gahunda yo gutanga imisanzu ingana, bayisimbuza ishingiye ku bushobozi buri gihugu gifite mu rwego rw'ubukungu. Uyu mwanzuro wafatiwe muri iyi nama nawugiraga yo kuri uyu wa gatandatu tariki 7 Werurwe. Igitekerezo cyo gutanga imisanzu hashingiye ku musaruro mbumbe w'ibihugu cyangwa se w'ibihugu cyari kimaze igihe, aho bamwe mu banyamuryango bagaragazaga ko rwose cyatuma ibirarane bigabanyuka, ariko kandi abandi bagahamya ko ubushake ari bwo bukora aho kuba ingano y'amafaranga. Bamwe mu bagize inteko nshingamategeko ya EAC bagaragaje ko gutanga imisanzu itangana muri uyu muryango bishobora kuzatuma ibihugu bitagira ijambo rimwe, ibyatuma ibifite ubushobozi buke bitsikamirwa. Nyuma y'imyaka myinshi ingingo iganirwaho, abakuru b'ibihugu bya EAC bemeranyije ko ubu buryo ari bwo butabogamye, kuko ibihugu bifite ubukungu bwisumbuyeho kandi bibona inyungu nyinshi mu muryango aribyo bikwiye gutanga umusanzu munini. Mu nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC yabaye muri Werurwe umwaka wa 2022, bari bemeranyije ko 65% by'ingengo y'imari y'uyu muryango bizajya bitangwa mu buryo bungana, ibindi 35% bitangwe hashingiwe ku musaruro mbumbe, ariko ntibyubahirijwe. Perezida wa Kenya wayoboraga EAC Dr. William Ruto yagaragaje ko abakuru b'ibihugu bavuguruye uburyo bwo gutanga imisanzu, bemeranya ko 50% by'ingengo y'imari y'umuryango bizajya bitangwa mu buryo bungana, hanyuma 50% bitangwa hashingiwe ku musaruro mbumbe. Ati ariko twavuguruye icyo gitekerezo, twemeranyije 50% ko azajya atangwa mu buryo bungana, andi atangwe hashingiwe ku isuzuma, bivuze ko ibihugu bifite umusaruro mbumbe munini kandi bibona inyungu nyinshi mu muryango bizishyura menshi. Hashingiye ku musaruro mbumbe ugaragazwa na Banki y'Isi, Kenya niyo izajya itanga umusanzu mwinshi kuko nicyo gihugu gikize muri EAC, izakurikirwa na Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, u Rwanda, Somalia, Sudani y'Epfo ndetse n'u Burundi.
hanyuma mu bihugu 8 bigize EAC bine nibyo byatanze umusanzu wose bisabwa kugeza mu mwaka wa 2025-2026. Kongo ifite ikirarane cya miliyoni 27 z'amadolari y'Amerika. Uburundi bufite ikirarane cya miliyoni 22,700 by'amadolari y'Amerika. Sudani y'Epfo ifite ikirarane cya miliyoni 21,800 by'amadolari y'Amerika. Naho Somalia ifite ikirarane cya miliyoni 10 ndetse n'500 by'amadolari y'Amerika. Hafashwe rero umwanzuro wo guhindura uburyo bw'imitangire y'imisanzu ya EAC wafatiwe mu nama yabereye hariya i Arusha muri Tanzania. Mu yindi myanzuro yafatiwe muri iyi nama kandi, iyi nama rusange y'abakuru b'ibihugu bigize EAC yashyizeho Ambasaderi Stephen Patrick Mbundi. Uyu yashyizweho nk'umunyamabanga mukuru wa EAC asimbuye umujya Kenya Veronica Nduva. Uyu Veronica Nduva yagiye muri uyu mwanya kuva mu mwaka wa 2024. Muri inama rero nuko byagenze. Inama rusange ya 25 yateranye kuri uyu wa 6 tariki 7 Werurwe yashyizeho uyu Ambasaderi Stephen Patrick Mbundi nk'umunyamabanga mukuru mu gihe cy'imyaka 5, no kuvuga kuva mu mwaka wa 2026 kugeza ku mwaka wa 2031. Itangazo rya EAC rivuga ko yitezweho gushyira imbaraga mu bufatanye mu bya diplomasi mu bihugu bigize umuryango ndetse no gushyira imbaraga mu kwihuza k'umuryango. The Citizen yanditse ko nyuma yo gutangazwa yahise arahirira imbere y'inteko rusange y'abakuru b'ibihugu, ahita anatangira inshingano nshya. Mbere y'uko ahabwa izi nshingano, yari umunyamabanga uhoraho ushinzwe ibikorwa bya EAC muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Tanzania. Ni inama rero Perezida Kagame atabashije kwitabira, ahubwo yahagarariwe na Dr Justin Sengimana, ni Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Hanyuma reka turebere hamwe n'andi makuru noneho ari kugarukwaho ku kibuga cy'imirwano. Mw'abantu mwe, ibintu bikomeje kurushaho gukara ndetse no gukarata hagati y'impande zombi zihanganye. Byatunguranye, nta wari ubyiteze ko ingabo za Kongo zatungurana zikagaba ibitero mu nkengero z'umujyi wa Sake. Ni ihuriro AFC M23 rero ryatangaje ko mu gitondo cyo kuri wa 6 tariki 7 Werurwe 2026 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye igitero gikomeye muri centre ya Mushaki no mu nkengero zaho. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yasobanuye ko iki gitero cyagabwe ahatuwe cyane muri ibice byo muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, hafa abasivile benshi inzu zabo zirasenywa. Yagize ati saa 11:15 ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ryarashe ibisasu byinshi kandi bitavangura ku bice bituwe cyane muri Mushaki no mu nkengero zaho. Ibi bitero bigabwa buhumyi, bigabwa hatitaye ku buzima bw'abantu, byishe abasivile benshi b'inzirakarengane, bisenya inzu nyinshi. AFC M23 yafashe centre ya Mushaki mu ntangiriro z'ukuboza umwaka wa 2023, ikuyemo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC, iz'u Burundi FDNB na Wazalendo na FDLR. Ni igice cy'ingenzi muri teritwari ya Masisi kiri mu ntera y'ibirometero bibarirwa muri 30 uvuye mu mujyi wa Goma, ufatwa nk'umurwa mukuru intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Lawrence Kanyuka yasobanuye ko muri iki gitondo rero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye ikindi gitero gikomeye mu gace gatuwe cyane cyane ka Gakenke ko muri komine Minembwe, kandi ko ibyo biri mu mugambi wo kurimbura abanyamurenge. Ibi bitero bikurikiye ibindi bya drone ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye mu gace ka Kibanda Mangobo muri teritwari ya Walungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo ku wa 5 tariki ku munsi wo ku wa 5 tariki 6 Werurwe. AFC M23 yatangaje ko abantu 8 biciye muri iki gitero, abandi 12 barakomereka. Ishimangira ko izakomeza gushyira mu bikorwa inshingano zayo zo kurinda abasivile no kurwanirira abatagira akivugira. Hanyuma centre ya Mushaki aka kanyira cyagenzurwa n'ingabo z'impinduramatwara za M23 nubwo yarashweho n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kivu y'Amajyepfo, amakuru aturukayo aravuga ko muri axe cyangwa se muri teritwari ya Mwenga, AFC M23 ndetse
na MRDF turwaneho babashije kwegukana intsinzi ikomeye cyane ku mirongo y'urugamba ari muri teritwari ya Mwenga. Amakuru agaragaza ko AFC M23 yafashe uduce tw'ingenzi twa Marundi na Katara n'uduherereye mu nkengero zatwo two mu muhanda ugana mu gace ka Burinyi, kamwe mu duce tw'ingenzi tugize teritwari ya Mwenga. Iyi mirwano yabaye nyuma y'uko ingabo za AFC M23 zisubije inyuma ingabo za leta ya Kinshasa n'abambari bazo zari zimaze iminsi zigenzura utu duce. Hanyuma amakuru yizewe aturuka mu baturage ndetse no mu bagenzura iby'umutekano muri aka gace avuga ko imirwano yakomeje ku munsi w'ejo, aho ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo na FDLR zikomeje guhangana n'ingabo za M23 no mu nkengero za Burinyi. Utu duce twafashwe hanini dutuwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abashi batuye mu misozi iherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'umujyi wa Bukavu. Amakuru ava muri ako gace kandi asobanura ko umuntu uvuye mu mujyi wa Bukavu yerekeza mu majyepfo agana mu burengerazuba ari bwagera mu gace ka Burinyi, aho imirwano yakomeje kubera. Aka gace kakaba gafite akamaro kanini mu bijyanye n'ubwikorezi ndetse n'ubucuruzi, kuko ngo gahuriza hamwe imihanda igana mu bice bitandukanye bya Mwenga no mu misozi itandukanye igana mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Kongera gukarara kw'imirwano mu ntara zombi Kivu ya ruguru n'iy'Amajyepfo bije nyuma y'uko ingabo za leta ya Kongo zimaze iminsi zigaba ibitero mu bice bitandukanye birimo Minembwe, inkengero zaho ndetse na Mikenke. Nyuma y'ibi bitero rero AFC M23 atangaje ko igiye gusubiza inyuma ingabo za leta aho ziri hose mu bice byegereye cyangwa se byagenzurwaga n'uwo mutwe. Ni muri urwo rwego rero batangiye ibikorwa by'imirwano bigamije kwagurira ibice bishya haba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Umuriro ingabo z'igisirikare cy'u Burundi zacaniye Abanyamulenge ngo birangiye arizo zihuguyemo. Namakuru angezeho muri aka kanya. Namakuru yizewe aturuka mu misozi miremire y'Umulenge ni muri Sud Kivu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko habaye ibintu bikomeye cyane ku munsi wa kuri wa gatandatu tariki 7 ngo habaye imirwano ikomeye hagati y'impande zihanganye muri ako karere nyuma y'ibitero byagabwe ku mihana ituwe n'Abanyamulenge. Ibyo bitero byibasiye cyane uduce twa Gakenge ndetse na Barabona ahitwa ngo ni kwa Chef Rutaganda, aho amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi zifatanyije n'iza FARDC, abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR ngo bagabye ibitero ku mihana ituwe cyane n'abaturage. Nk'uko ubutumwa twahawe bubivuga, imirwano yatangiye mu rukerera rwo ku munsi w'ejo ahagana saa 11:15 z'igitondo. Ubutumwa rero twahawe buragira buti: kuri wa gatandatu mu gitondo cya kare saa 11:15 habaye imirwano ikomeye Igakenke kwa Barabona no kwa Chef Rutaganda. Umwanzi yateye Abanyamulenge ariko yakubiswe bikomeye arahunga kandi atakaza byinshi. Umwe mu barwanyi ba MRDP turwaneho wavuganye n'imboni yacu yavuze ko ku ruhande rw'ingabo zagabye ibitero habaye igihombo gikomeye haba mu basirikare ndetse no mu bikoresho bya gisirikare. Ingabo z'u Burundi FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB, FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR zatakaje abasirikare benshi babarirwa mu mirongo. Bati rero twabambuye n'ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo imbunda n'amasasu n'ibindi bikoresho by'ingenzi bya gisirikare. Nubwo amakuru aturuka ku ruhande rumwe rwari mu mirwano aragaragaza ko urugamba rwabaye rukomeye kandi rwamaze umwanya utari munini cyane, aho abari bagabye igitero basubijwe inyuma. Rero ni nyuma yo guhura n'ubwirinzi bukomeye bwa twirwaneho na M23. Aka gace ka Mulenge gaherereye mu misozi ya Fizi, Mwenga na Uvira kamaze imyaka myinshi karimo umutekano muke uterwa n'imitwe myinshi yitwaje intwaro ikorana bya hafi na FARDC mu kurwanya Abanyamulenge ndetse na MRDP twirwaneho na M23 barwanirira. Mu minsi ibiri ishize kandi uruhande ruri ku butegetsi bwa Kinshasa rwagabye ibitero muri ako gace ka Gakenke, aho rwageragezaga gusubiza mu maboko ya leta uduce tugenzurwa na twirwaneho na M23 ariko nabwo rusubizwa inyuma.
si Gakenge gusa hagaragaye imirwano. Amakuru aturuka muri ako karere aravuga ko mu minsi ishize habaye ibitero bikomeye mu gace ka Mikenke, aho imirwano ikomeje guhindagurika uko bwije n'uko bukeye, ndetse igahindagura cyangwa se ikagenda ihindura uko igaragara cyangwa se uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri ubu amakuru aravuga ko igice kimwe cya Mikenke kiri mu maboko y'ingabo za Kongo FARDC zifatanyije na Wazalendo mu gice kinini cy'ako gace kigengwa na MRDP twirwaneho ifatanyije na M23. Abasesengura rero bakavuga ko imirwano igikomeje kandi ishobora kurushaho gukaza umurego mu minsi iri imbere, cyane cyane kubera uruhare rw'ingabo z'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo birumvikana bahanganye n'umutwe wa M23. Ibi byose rero bikomeza gutuma ubuzima bw'abaturage bo mu duce dutandukanye burushaho kujya mu kaga, aho benshi bakomeje guhunga ingo zabo mu bihe nk'ibi, ndetse ni mu gihe imirwano ikomeza gukaza umurego mu misozi itandukanye ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse yewe twabwiye ko no muri Kivu y'Amajyaruguru ibintu bitifashe neza. Hanyuma reka tunyarukire ahitwa Ikatanga naho haravugwa umutwe ugomba guhangana na Perezida Tshisekedi hasi hejuru. Rwango ni umutwe nawo uharanira kubohorwa kwa Katanga, ubwigenge bwa Katanga. Ni umutwe witwa ngo ni Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo, ni MDKC. Watangaje ko rero wamaze gutangiza intambara mu rwego rwo kubohora intara ya Katanga n'abanyekongo muri rusange ubutegetsi bw'igitutu bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Umuvugizi w'uyu mutwe yitwa Colonel Ngoyi Kamwimba Tigle mu itangazo asohoye kuri 5 tariki 6 Werurwe yavuze ko abarwanyi bawo bamaze kwigarura uduce twa Lusinga ndetse na Nkonga two muri teritwari ya Mitwaba ni mu ntara ya Katanga. MDKC ivuga ko ibihe Katanga n'abaturage bayo cyo kimwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange bari kunyuramo birenze urugero rwo kwihanganirwa. Uyu mutwe washinje Perezida Tshisekedi n'ubutegetsi bwe ko bafunze inzira zose z'ibiganiro by'ukuri hagati y'abanyekongo, bahitamo gushyiraho igitekerezo kimwe cyonyine cyo guhindura itegeko nshinga ryiswe itegeko ry'abanyamahanga. Ni ibirego Tshisekedi areganwa n'umutwe witwara gisirikare w'ishyaka rye rya UDPS uzwi nka Force de Progress mu rwego rwo kuguma ku butegetsi mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Uriya mutwe wagaragaje ko bitumvikana ku butegetsi bwa Tshisekedi bwaratumye abanyapolitiki batandukanye barangajwe imbere na Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Kongo n'abanyamadini bahunga igihugu, abandi bakabafunga nta mpamvu. Mu bo wagarutseho harimo Obin Minaku, barimo Kamizelo, harimo Emmanuel Shadari, harimo Jean-Claude Mvemba, harimo Frank Diong, harimo Jose Makila, harimo Claude Rubaya, harimo Bibi Kapinga, Seti Kikuni, Pero Ruwala, Azarias Ruberwa, Matata Ponyo, Mapon, Andre Kimbuta, Raymond Chibanda ndetse n'abanyakatanga nka Moise Katumbi, Wivine Mumba, Loliane Mwewa, Pasteur Mulumba, Jean Numbi, Mathieu Kasuka, Richard Muyej ndetse na Henry Mova, Isabel Chombe, Papi Pungu, John Kajilo, Kahozi bin Marisawa ndetse na Marcel Kafindo na Felix Kabange. Hanyuma mu basirikare bakomeje mu by'ukuri cyangwa se bakomeye uyu mutwe wagarutseho bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko harimo General Filemon Yav, harimo General Mulong, General John Kabila, harimo General Ekuka, General Kampeta, General Jajija, harimo General Banza Kabulo, Generali Kisebo Andre na General Ramazani. MDK kandi yashinje ubutegetsi bwa Tshisekedi ko bukomeje kuyobya isi ku bibazo byiyongera cyangwa se by'inyongera mu gihugu, ivangura ry'amoko, ruswa, kunanirwa kwa guverinoma, ikene wabo n'icuruzwa ry'ubutunzi bwa Katanga. Yunzemo ati dushingiye kandi ku kuba isi ikomeje kurebera mu gihe abanyekongo muri rusange n'abanyakatanga bavuga igiswahili bicwa bakatirwa igihano cy'urupfu ndetse bagahatirwa guhunga igihugu, twebwe abanyamuryango ba MDKC twafashe icyemezo cyo gutanga
kurangiza intambara y'amasasu mu rwego rwo kubohora Katanga ndetse na Kongo igitutu. Uyu mutwe waboneyeho gusaba ba generali, ba ofisiye bakuru n'abasirikare bato ba FARDC ndetse n'abanyakatanga muri rusange kwitandukanya na Felix Tshisekedi n'ubutegetsi bwe bw'inkoramaraso, ahubwo bakwifatanya nawo mu rugamba rwo gushyira iherezo ku gihugu. Yunzemo ko urugamba watangije ruri mu rwego rwo gutera ikirenge cy'abanyekongo mu ntara za Ituri, Mai-Ndombe, Chopo, Outwele, Baswele, Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo bafashe icyemezo cyo kwirwanaho bahangana n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Hanyuma mu yandi makuru tuvuye Katanga, uko ibintu bikomeje gukara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibihugu bikomeye ku isi biri kwamagana uko gukara ndetse no kuba ikibazo cy'umutekano gikomeje kuba ingorabahizi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi byongeye gusaba impande zihanganye mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo guhagarika imirwano no kubahiriza amasezerano y'agahenge, bishimangira ko gukomeza intambara bidashobora gukemura ikibazo cy'umutekano muke umaze imyaka myinshi muri ako karere. Ibyatangajwe mu itangazo rihuriweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango umwe bw'Uburayi n'ibihugu bigize itsinda mpuzamahanga rikurikiranira hafi ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari rizwi nka International Contact Group on the Great Lakes Region. Hanyuma rero muri iri tsinda harimo ibihugu birimo Ubufaransa, Ububirigi, Ubudage, Denmark, Ubusuwisi ndetse na Sweden. Iri tangazo kandi rigaragaza ko mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kugaragara ibikorwa byo kutubahiriza agahenge kari karemeranyijwe mu masezerano mpuzamahanga agamije guhagarika imirwano. By'umwihariko havuzwe amasezerano yasinyiwe i Washington DC ku ya 4 ukwezi kwa 12 2025 ndetse n'imyanzuro yafatiwe i Doha muri Katari tariki 19 z'ukwa 7 yashyiraga imbere gahunda yo gushyiraho agahenge karambye no guhagarika imirwano burundu hagati y'impande zihanganye. Ibyo bihugu byatangaje ko nubwo ayo masezerano yashyizweho ku kibuga cy'imirwano hakomeje kugaragara ibikorwa by'intambara birimo ibitero bya gisirikare hifashishijwe indege zitagira abadereva zizwi nka drone. Ibitero rero bivuga ko bishyira mu kaga gakomeye abaturage b'abasivile batuye mu bice byibasiwe n'imirwano. Mu itangazo ryasohowe hagira hati impande zose zirebwa n'iki kibazo zigomba guhita zisubira ku cyemezo cyo guhagarika imirwano nta gushidikanya kandi zigakomeza ibiganiro by'amahoro. Nta gisubizo cya gisirikare gishobora kurangiza aya makimbirane. Ibihugu bigize ICG byagaragaje impungenge zikomeye ku bibazo by'umutekano muke n'ibikorwa by'urugomo bikomeje gukorerwa abasivile, cyane cyane ibikorwa by'urwango n'ivangura bikorerwa mu bamwe mu baturage barimo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Iri tsinda kandi ryasabye impande zose guhagarika imvugo z'urwango, ibikorwa by'ivangura n'ubugizi bwa nabi bishobora guteza umutekano muke no kongera ubukana bw'amakimbirane. Rivuga ko ari ngombwa ko impande zose zubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara arengera abasivile ndetse hakoherezwa ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo imiryango mpuzamahanga ibashe kugeza imfashanyo ku baturage bayikeneye mu buryo butekanye kandi budahungabanywa n'imirwano. Minisitiri Nduhungirehe rero w'u Rwanda ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga abikomozaho atangaza ko iri tangazo rifite uburinganire kandi rigaragaza neza ibibazo bikomeje kugaragara ku kibuga cy'imirwano, cyane cyane ibitero bya drone bishobora gushyira mu kaga abaturage b'abasivile. Avuga ko gusaba impande bireba kubahiriza amasezerano ya Washington na Doha bikwiye kujyana no gushyira mu bikorwa gahunda izwi nka CONOPS. Ni gahunda igamije gusenya umutwe w'iterabwoba FDL no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zari zashyizweho mu biganiro byabereye i Rwanda muri Angola tariki 31 ukwezi kwa 10 2024. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, Nduhungirehe avuga ko ibisabwa birimo gukomeza ibiganiro bihuza abanyekongo ubwabo ndetse no guhagarika imvugo z'urwango zibasira abanyekongo b'abatutsi ari ingingo zagiye zisabwa kuva mu mezi ashize. Nubwo hari imbaraga mpuzamahanga zigamije guhagarika imirwano ku kibuga cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, haracyumvikana amasasu n'ibitero bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Twaze tubabwira uko ibintu bikomeje kugorana cyane ku kibuga cy'imirwano n'amaginga ya rero abaturage baracyahura n'ingaruka z'iyo ntambara.
hanyuma rero ikijyanye no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka, perezida Minisitiri Nduhungirehe yabivuzeho aravuga ati birashoboka gukuraho izo ngamba z'ubwirinzi ariko bikabanzirizwa no gusenya umutwe wa FDLR, ni umutwe ugizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane yatangaje ko gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bizabanzirizwa n'ibikorwa by'ubutegetsi bwa Perezida bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Mu butumwa Nduhungirehe yanyujije kuri X yasobanuye ko ibyari byo bikubiye mu iteganyabikorwa ryo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi CONOPS riri mu masezerano y'amahoro u Rwanda na Kongo byasinyiye Washington bibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ya 6 Werurwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio ndetse na Leta ya Kongo yavuze ko ngo Leta ya Kongo igomba gusenya bwangu FDL ndetse n'imitwe iyishamikiyeho, u Rwanda narwo rugakura ingabo n'ibikoresho bya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rubio yavuze ko ibi bibaye byubahirijwe nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington yabiteganya, akarere k'ibiyaga bigari kagira ubukungu buteye imbere, ariko nibitaba ibyo abantu bagize uruhare mu kubungabunga umutekano w'akarere bazabona ingaruka zabyo. Hanyuma imbere y'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ku ya 6 Werurwe, Perezida Paul Kagame yashimangiye ko mu gihe umutwe wa FDLR ndetse n'iwushamikiyeho ikiri hafi y'umupaka kandi ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ingamba z'ubwirinzi zizagumaho. Hari abuririye kuri iri jambo rero bagaragaza ko Perezida Kagame yanze ubusabe bwa Donald Trump wa Amerika bwo gukuraho ingamba z'ubwirinzi, ariko Minisitiri Nduhungirehe yasubije ko umukuru w'igihugu atabyanze, ahubwo ko amasezerano y'amahoro ya Washington yubahirizwa mu byiciro byateganyijwe. Minisitiri Nduhungirehe rero ati ni muri urwo rwego Minisitiri Marco Rubio yabigaragaje neza mu itangazo ry'ejo agaragaza uko ibyiciro bikurikirana. Leta ya Kongo igomba gusenya bwangu FDLR, u Rwanda rugakura ingabo n'ibikoresho muri Kongo, avuga ku ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho nk'uko biteganywa na CONOPS ziri mu masezerano y'amahoro ya Washington. Amasezerano y'amahoro ya Washington yasinywe bwa mbere tariki 27 Kamena 2025, ashimangirwa ku ya 4 Ukuboza uwo mwaka mu muhango witabiriwe na Perezida Kagame na Tshisekedi ndetse na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Kongo rero ntiratangira gusenya FDLR, ndagira ngo mubyumve ko nicyo gisabwa cy'ibanze, ahubwo yakomeje guha uyu mutwe ubufasha burimo intwaro, ibiribwa n'amafaranga bikorana mu kurwanya ihuriro AFC M23 rigenzura ibice byinshi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Hari abarwanyi ba FDLR binjijwe mu gisirikare cy'iki gihugu no mu mitwe ya Wazalendo. Kongo rero aho gusenya FDLR ahubwo irayubaka bundi bushya, irayifasha kwiteza imbere ndetse mu by'ukuri no gutera intambwe mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma reka noneho turebera hamwe ikindi cyangwa se andi makuru ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Burundi yahakanye amakuru avuga ko muri iki gihugu hamaze iminsi hagaragara ubujura bw'imyanya y'ibanga y'abagabo ndetse n'amabere y'abagore. Ivuga ko abantu 11 bakwirakwije inkuru zitari zo kuri ubwo bujura bamaze gutabwa muri yombi. Amakuru y'ubujura bw'imyanya y'ibanga ku bagabo bo mu Burundi ndetse n'amabere y'abagore baho yatangiye kuvugwa muri iki cyumweru. Ku mbuga nkoranyambaga hagiye hakwirakwizwa amashusho y'abantu byavugwaga ko bibwe biriya bice ibyo bari basanganywe bigahinduka bitoya, ndetse n'ay'abantu bambaye ibikwasi.
ku bice by'umubiri birimo amaboko n'amaguru nk'uburyo bwo guhangana na buriya bujura. Hanyuma Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu Burundi ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X Twitter ku wa gatanu tariki 6 Werurwe yatangaje ko ibya buriya bujura ari ibinyoma, ivuga ko abantu 11 bamaze iminsi babikwirakwiza bamaze gutabwa muri yombi. Ati nta muntu n'umwe uratakaza umwanya w'ibanga cyangwa amabere ye ngo bigabanuke bitewe no gukorwaho n'undi muntu mu Burundi. Abantu 11 babikwirakwije cyangwa se bakwirakwije aya makuru bamaze gufatwa. Polisi y'u Burundi kandi ku wa gatanu yatangaje ko yamaze gutangiza iperereza kugira ngo imenye aho ibihuha by'ubujura bw'imyanya y'ibanga byaturutse. Usibye mu Burundi, ubujura bwa biriya bice bivugwa ko bukorwa hifashishijwe imbaraga zidasanzwe bumaze iminsi bunavugwa mu mujyi wa Uvira, Kalemi ndetse na Kolwezi ni mu burasirazuba bwa Kongo. Umuyobozi wa polisi yo muri Kolwezi Emmanuel Katambwe ku wa kane w'iki cyumweru yatangaje ko abantu 13, ni ukuvuga ngo mu bantu 13 bavugaga ko bibwa ibitsina byabo basanzwe nta n'umwe muri bo watakaje iki. Ngo basanze nta n'umwe muri bo watakaje iki, bivuze ko rero uku cyaba ari ikinyoma cyaje kuba gikwirakwizwa. Mu gihugu cya Kenya, umwuzure wibasiye umujyi wa Nairobi muri Kenya wahitanye abantu 23 ndetse ingendo z'indege ku bibuga bimwe na bimwe zirahagarikwa. Uyu mwuzure wanatwaye imodoka zirenga 10. Reuters yanditse ko umugezi wa Nairobi wuzuye ugatwara abantu bamwe. Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko rwose yohereje itsinda ry'abakora ubutabazi bw'ibanze harimo n'abasirikare ngo bayobore ibikorwa by'ubutabazi. Yanihanganishije abo mu miryango yagize ibyago. Ushinzwe umutekano wabonye umuvu utwara abantu i Nairobi mu ijoro rishyira ku ya 7 Werurwe yabwiye Reuters ko yabonye amazi atwara umuntu babura aho agiye, ariko mu gitondo bamubona munsi y'imodoka. Polisi ya Kenya yatangaje ko abantu 23 bapfuye. Abahanga mu bijyanye n'ibidukikije bavuga ko imihindagurikire y'ikirere yatumye agace k'uburasirazuba bwa Afurika kahuye n'imyuzure kubera imvura igwa ari nyinshi mu gihe gito, ibindi bihe bikabamo amapfa. Kenya Airways yatangaje ko iyi mvura yatumye ingendo zimwe zisubikwa, abandi bajya gufatira indege i Mombasa, naho ni mu gihugu cya Kenya. Twerekeze hakurya y'inyanja ngari. Ibintu byakomeye cyane. Intambara iri guca ibintu hagati ya Amerika ndetse na Iran ku bufatanye na Israeli. Ariko noneho amakuru yamaze kumenyekana aturuka mu bitangazamakuru bikomeye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ko Uburusiya nabwo bwinjiye mu ntambara ndetse ngo biri guha Iran amakuru y'ubutasi ari kuyifasha kumenya aho ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerereye mu burasirazuba bwo hagati. Abayobozi ba Amerika bavuganye n'ibitangazamakuru nka The Associated Press ndetse na The Washington Post bavuze ko Moscow yaba yarahaye Iran amakuru yayifashije kumenya aho ibikoresho bya gisirikare bya Amerika birimo amato y'intambara ndetse n'indege za gisirikare biherereye. N'amakuru kandi bavuga ko yaba yarafashije ingabo za Iran gusobanukirwa neza uko ingabo za Amerika zigenda naho ziherereye mu gihe amakimbirane mu burasirazuba bwo hagati arimo gukaza umurego. Minisitiri w'ingabo wa Amerika Peter Hegseth avuze ko Amerika izahangana n'igihugu cyose cyaba gifasha Iran mu bikorwa byayo bya gisirikare. Hegseth ati rwose avuga ko igisirikare cya Amerika gikurikiranira hafi ibyo birego kandi ko gishobora gufata ingamba mu gihe cyose byashyira mu kaga ingabo zayo. Yanavuze ko nubwo hari amakuru avuga ko Iran iri gufashwa n'ibindi bihugu, igisirikare cya Amerika kigifitiye ubushobozi buhambaye bwo gukomeza ibikorwa byacyo mu burasirazuba bwo hagati. Ku ruhande rwa White House, ubuyobozi bwa Amerika bwagerageje kugabanya uburemere bw'ayo makuru. Umuvugizi wa White House yitwa Caroline Leavitt avuga ko ayo makuru avugwa nta ngaruka afite ku bikorwa bya gisirikare bya Amerika. Ashimangira ko rwose iby'ubufasha bw'Uburusiya kuri Iran ntacyo byahindura ku buryo ibikorwa bya gisirikare birimo gukorwa. Yongeyeho ko ingabo za Amerika zifite ubushobozi bwo gukomeza ibikorwa byazo kandi ko ibikorwa bya gisirikare byibasiye Iran bigikomeje.
hanyuma rero hagati aho umwe mu bagize inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikomye Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya avuga ko akwiye kuryozwa ubuzima bw'abanyamerika bari gupfa muri iriya ntambara. Ni mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa X. Joe Wilson ati Putin wakoze ibyaha by'intambara ari kwica abanyamerika binyuze mu guha Irani amakuru y'ubutasi. Uburusiya bugomba kuryozwa akaduruvayo n'impfu ziri guterwa n'ibikorwa byabwo. Uburusiya kandi buravugwaho guha Irani amakuru y'ubutasi mu gihe Amerika nayo isanzwe iyahaye Ukraine mu ntambara Uburusiya burwanamo n'iki gihugu cya Ukraine. Hanyuma tukiri kuvuga kuri iyi ntambara ya Amerika ndetse na Irani ifatanyije, ubwo na Amerika yafatanyije na Israeli, ubwo tubabwiye uburyo Uburusiya buri guha Irani amakuru y'ubutasi ndetse na support muri iyi ntambara. Amerika rero biravugwa ko nayo ubwo n'amakuru ari kuvugwa mu karere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zagurishije intwaro Israeli zifite agaciro ka miliyoni 151 z'amadolari. Ni icyemezo cyafashwe inteko nshinga amategeko itagishijwe inama. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio, waragaragaje ko iri mu bihe bidasanzwe ariyo mpamvu yayisigurisha izo ntwaro zidasabye ko inteko nshinga amategeko ibyemeza, ndetse ko rwose biri cyangwa se ndetse ko biri mu nyungu z'umutekano wa Amerika. Amerika iragaragaza ko Israeli yayisabye intwaro zirimo ibisasu 12,000 biri mu bwoko bwa BLU-110AB. Izi ntwaro kandi Israeli yaziguze binyuze mu kigo cya Amerika gikora ibikoresho bya gisirikare cyo muri leta ya Texas, Repcon, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora bamwe mu bagize inteko nshinga amategeko bagaragaza ko kugurisha izo ntwaro batabyemeje bigaragaza ko nta kwitegura bihagije Amerika yagize ku ntambara ya Israeli ndetse na Irani, nk'uko Gregory Mix wo mu ishyaka ry'abademokrate abivuga. Ati ubuyobozi bwa Trump bwagiye bugaragaza ko bwiteguye intambara kwisunga ibihe bidasanzwe, ukirengagiza inteko bivuga inkuru itandukanye. Ibi ni ibihe bidasanzwe ubutegetsi bwa Trump bwiremeye. Iyi ntambara yatangiye ku itariki 28 Gashyantare ubwo Amerika na Israeli byarasaga muri Irani bikica abayobozi benshi bayo mu rwego rwa gisivile, n'abarimo umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei mu rwego rwo kwihorera. Irani nayo rero yagabye ibitero bikomeye muri Israeli no mu bindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati birimo ibirindiro by'ingabo za Amerika nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Kuwait, Bahrain, Arabia Saudite ndetse na Iraq. Amerika ifite ingabo zirenga 60,000 mu gice cy'uburasirazuba bwo hagati. Inyinshi ziri muri Arabia Saudite, Kuwait na Qatar, ariko hari n'izigera ku 10,000 ziri ku nyanja ya Mediterane, ahari mu bwato bunini bwa USS Gerald Ford, ndetse no ku nyanja y'Abahinde ahari ubwato bwa USS Abraham Lincoln. Yes, hanyuma Irani biravuga ko ngo yarashe imwe muri radari z'ingenzi za Amerika ziri muri Jordania. Nuko ngo Irani yasaze. Irani yangije ngo imwe muri radari zikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika hifashishaga mu bijyanye n'umutekano iri muri Jordania ifite agaciro ka miliyoni 300 z'amadolari ya Amerika. Iyi radari yarashwe ni yari ishinzwe by'umwihariko kurwanya ibisasu byaturukaga mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, aho yakoranaga n'ubundi bwirinzi bwa Amerika bwashinzwe cyangwa se bushinzwe kurwanya ibisasu bitaragera ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buzwi nka THAAD cyangwa se THAAD. Amashusho ya satellite agaragaza radari izwi nka RTX-AN TPY-2 n'ubwirinzi bwa Amerika buzwi nka THAAD biherereye mu birindiro bya Muwafaq Salti Air Base muri Jordania. Byangirijwe cyane n'amashusho rero yagaragaye mu minsi ya mbere y'intambara. Bikekwa ko rero ibyo bikorwa remezo by'ubwirinzi byangirijwe ku ya 28 Gashyantare ndetse no ku ya 3 Werurwe 2026.